Amen. Waislamu takbir. Yesu akibar. Mada inazungumza kati ya Bwana wetu Yesu Kristo Ikigo kivuga hagati ya Yesu Kristo umwami wacu na Muhammad. N'uyo Muhammadi Ni nani mwokozi wa ulimwengu? Ninde mukiza w'isi yose? Mara mingi kenshi Waislamu ababitwa Abayisilamu na Wakristo hamwe n'Abakristo kuna kitu moja tunapasha kujifunza. Ikintu kimwe dutegereza kwigisha. Maisha ya mwanadamu, ubuzima bw'umwana w'umuntu ni fupi, ni bugufi. Tunaangalia Warumi 5:12. Waroma 5:12 inasema nini hapo msomaji? 5:12 Abaroma. Ndio. Warumi 5 inasema mtu mmoja amefanya dhambi. Yuko umuntu umwe yakoze icyaha na amefanya dhambi, hiyo dhambi imezaa mauti. Ivyanditswe bivuga yuko ariko Imana yaturese urukundo dukunda. 12 none rero ko bimeze bityo. Ndio. Kw'icyaha cyazanye mu isi n'umuntu umwe. Ndio. Urupfu rukazanwa n'icyaha. Niko n'urupfu rushika ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Wote wamefanya dhambi. Yego bose bakoze ibyaha. Kama wamefanya dhambi, nimba barakoze ibyaha. Mungu ni mtakatifu. Imana yo ni yera. Wanadamu wote ni wenye dhambi. Ariko abana b'abantu bakitwa abanyabyaha. Hakuna mwanadamu anaweza kaokoa wengine. Kandi ikindi kintu umuntu ntashobora gucungura yundi. Kwa maana wote ni wenye dhambi. Kweki bose ari abanyabyaha. Tumefanya hii somo. Rero nimba twatoye kino kigo. Sio bahati na kivu. Nabwo ari kutomboza. Hakuna siku nta n'umunsi n'umwe tulishakalinganisha Yesu na Musa. Come on. Hakuna siku tulishakalinganisha Yesu na Musa. Ntabwo n'umunsi n'umwe tumaze kutanga kugereranya Mose na Yesu. Hawa Isaya cyangwa Isaya Yeremiya n'abandi bavugishwa abandi. Kwa nini tulitia Muhammad? Kweli dushiraho uyitwa Muhammadi uyu Muhammadi ni mwenye dhambi, ni umunyabyaha na alikufa ndani ya dhambi kandi yapfiriye mu byaha. Lakini Kristo Yesu, ariko Yesu Kristo ni Mungu, ni Imana, alivaa mwili yambaye umubiri aokoe mwanadamu, aze gukiza abantu. Yesu ni mwokozi, yitwa umukiza. Nataka kuanza maandiko sasa. Ngoma ntangure ivyanditswe. Somaji, naam, nisomee Matendo ya Mitume 2:22 nasema nini? 2:22 byakozwe n'intumwa. Ndio. 2:22 byakozwe n'intumwa. 21 pale. Avuga gutya 2:22. 21. 21 hano umuntu wese ndio azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. Yule yote atakaye kiri jina la Bwana uzokwambaza izina ry'Uhoraho ataokoka, azokizwa. Kumbe wokovu iko, agakiza karahari. Mtu anashika wokovu namna gani? Mbega umuntu yakira agakiza gute? Warumi 10:10 nasema nini? Warumi Watura akanwa kawe ukizirisha umutima y'Imana yamuzuye muke mu bapfuye uzakizwa. Kuko akanwa ariko umuntu yizere yatuza akizeresha umutima akaronka agakiza. Ndio. Kumbi rero kwa kuokoka kugira ngo ukizwe ni kuamini kwa moyo, ni ukwizeresha umutima na kwa kukiri kwa kinywa, hanyuma ukatura n'akanwa ya kwamba Kristo, kwa Yesu Kristo alikufa yapfuye na Mungu alimfufua katika wafu, hanyuma akazuka mu bapfuye. Na unapoamini hiyo, kandi iyo wizeye hivyo utaokoka, urakizwa. Kumbi ala lelo aliwaambia Waislamu, we yabwiye Abayisilamu wamtafute mwokozi Yesu Kristo, ngo barondere umukiza Yesu Kristo. Sura ya Ngombe Dike 2:21. Ikigabane cy'ingorekazi 2:21. 2:21. Nasema aje? Ikigabane cya 2 2:21. 2:21. Inasema nini? Allah anawaambia Waislamu, arabwira Abayisilamu, tafute mwokozi Yesu, ni murondere umukiza Yesu Kristo. Bila yetu Imana hakuna wokovu. Hata Yesu Kristo ntagakiza. Pinga kifo cha Yesu. 22. 21. 2:21. Enyi watu
kuokoka. Haleluya. Amen. Kumbi Allah Lero Allah anawaambia Waislamu abwira ati Abaislamu waamini kifo cha Yesu, bayizere urwo rufu rwa Kristo Yesu. wakikataa kifo cha Yesu Nibacanga hawataokoka. nta gukizwa. Ukikataa kifo cha Yesu Wase gupfa no kuguzuka kwa Kristo Yesu unapotea milele. no gutaka bidashira. Msomaji Nipo nisomea Alulu Al-Marijan ukurasa wa 51 hadithi ya 95 inasema nini? 51 page. Tuangalie Muhammad nani sema nini kuhusu mtu akifa kama kumwamini Yesu, hukumu iko pale. Muhammad amesema hivi, ndarahiye kuruja mushaha wanje mu biganza byiwe. Mukanyi sase araje umwana wa Maria, ndio nibazoca urubanza mu kugororoka. Inamaanisha bisobanurwa ko Muhammad alitambua, Muhammad yatahuye ya kwamba yuko Yesu Kristo ndiyo mhukumu wa wafu na walio hai. Niwe azaca urubanza rw'abapfuye n'abazima. Abwira Abaislamu mutipotubu, mutirihanye bila kumwamini Kristo Yesu, mutirihanye mu kwizera Kristo Yesu, hukumu iko, urubanza rwahari, na mhukumu kandi umucamanza Yesu Kristo ari Yesu Kristo atahukumu wafu azoshira imanza na walio hai n'abazima. Nisoma Timotheo 2:4. Timotheo 2:4. Kandi ndakwihanikeze mu nyonga z'Imana no muza Kristo Yesu, ndio azoshira kwiteka abazoba bakiriho n'abazoba barapfuye. Yesu ndiye mhukumu mkubwa. Yesu niwe mucamanza mukuru. Sasa tunaenda, Muhammad iko wapi leo? None Muhammad we arihe? Amekufa. Uyu munsi turanze hukumu, alindi urubanza. Kale maandiko nasema nini? Mbega ibyanditswe bivuga wiki 52:31 52:31 inasema nini? 52:31 52:31 Muhammad kugeza uno munsi iko kaburini, aracari mumva, hawezi kuwa mwokozi. 52 inasema nini? Ndio sema ngojeni na mimi pia ni mmoja wenye kungojea. Ndio ngoni murindire naje ni umwe mu bandi anangoja tayari iko makaburini akisubiri gusijere ubwanje gusajere nyenye. Ariko namwebe muzapfa uko nyene. Muhammad tayari amekufa, nikuvuga Muhammad yarapfuye, anangojea gazabu, arindiriye urubanza, ile siku ya mwisho, urubanza rukomeye ugiye cy'imeruka. Tumuulize Yesu, mbega Yesu je, na wao ngali kaburini? Mbega Yesu uracari mumva kama mwokozi? Mwumukiza. Ufunuo 1:17-18 inasema nini? Nimba Abaisilamu bakwita yuko umukiza, ndio wewe urindiriye iki? Ufunuo 1:17-18 Ivyashwe Yohana 1:14 kugeza 18. Ubarikiwe. Andika byanditswe bivuga ndamubonye nifite imbere y'inyundo ziwe, ndio nkopfuye, maze ashira ku kuboko kw'iburyo ati ntutinye, jewe ndi uwa mbere kandi ndi uw'iherezo. Haleluya, amen. 18 kandi ndi muzima, nari narapfuye kandi raba muhora ndi muzima ibe bitazoshira. Mfise imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu. Huyo ni Yesu Kristo. Alikufa akafufuka, yafuye arazuka, yu hai milele, muzima ibihe bidashira. Huyo ndio mwokozi tunayeamini sisi. Niwe mukiza twebwe twizeye. Tuko makaburini, ntabwo twizeye uwo arikiri mumva pamoja na wengine. Muhammad ni mufu. Muhammad ni wapfuye, iko makaburini, alimumva, anangoja hukumu. Muhammad ni mufu. Muhammad kama alikufa alienda wapi? Mbega ni barapfuye agiye he? 46:9 inasema nini? 46:9 inasema nini? Maandiko yanasema hivi mwalimu. 46:9 yake inasema nini? Vyanditswe bivuga gutya mwalimu. 9
Muhammad anasema ni mimi si kiroja, mimi si kiroja katika mitume, wala sijui nitakavyofanywa mimi wala watakavyofanywa ninyi. Ngoje sinumwa shasha mukandi sinzi choga kuba change mwege ico muzakogwa. Muhammad alikuwa anavuga haiko kiroja katika mitume, wewe sigishasha munumwa ajue kinyatafanywa ntazi chaza wakogwa, wala Waislamu wanaume kwa wanawake, abo Waislamu abagabo n'abagore watakayofanya siku hii nabo nyene. Je, Muhammad sinzi ico muzakogwa. Waislamu mnamfuatia nini huyo mtu? Uyo muntu mumukurikira kubiri Yesu alisema nini? Biga Yesu yavuze iki? 14:1-3 Yohana 14:1-3. Ndio maandiko yanazungumza kwamba ubarikiwe. Yesu avuga ati msifadhaike mioyoni mwenu, muaminini Mungu na nizeri mana nanje munyizeri, kuko mwira kwa data haleluya arabazu menshi yatabahari badababwiye, ariko kuko ngiye kubategura hanyu zagaruka kubajana kugira ngo ndabajani wanje kugira ngo aho zoba nabe mwebwe abariho muba. Haleluya, amen. Huyo ni kidume Yesu. Huyo ni Yesu kuita mugikiriza. Anasema anaenda kutuandalia makao, ati ngiye kubategurira ahanyu, atakuja tukaribishe, zagaruka kwirego ndabajani mahali alipo ahazoba sisi tutakuwa pale, natwe tuzobe turiyo. Kila Muislamu anajua Umwislamu salazi ya kwamba Yesu alipanda mbinguni, kwa Yesu aduze mwijuru, na kila Muislamu anajua Muislamu salabizi Muhammad ni mufu. Muhammad ko ari umupfu, anangoja siku ya hukumu, aringira umunsi rubanza, ahukumie pamoja na wengine, aciga urubanza n'abandi. Je, Yesu wewe ni mwokozi wa ulimwengu? Biga Yesu uri umukiza w'isi. 4:42 inasema nini? Yohana 4:42 ijambo ry'Imana rivuga gutya, ubarikiwe. 4:44 na 2:42 ijambo ry'Imana rivuga gutya, ubarikiwe. Amaze babwira uwo mugore batubuho ndio bitwizeye kubw'amajambo yawe gusa, kuko natwe twamwiyumviye kandi tumenye ko yo ari umukiza w'isi by'ukuri. Yesu ni mwokozi wa ulimwengu. Yesu ni umukiza w'isi. Kama mwalimu wa Kiislamu atakapopanda hapa, nyigisho ya Kiislamu ni yaza hano, anipatie verse ameshaandiko kimwe yakoresha Muhammad ni mwokozi wa ulimwengu, kimwe gusa kivuga Muhammad umukiza w'isi, kimwe gusa akitosha. Tucho twindiye idini, naingia dini leo. Uyo munsi tushatwingira idini. Msomaji, musomi, nisomee waraka wa kwanza wa Yohana, igice cha mbere cha Yohana 3:14 13:14. Waraka wa kwanza Yohana 4:13-14 13-14. Iki nico kitumenyesha yuko tuguma muri yo, nayo ikaguma muri twebwe. Ndio nuko yaduhaye kuri mpemu wayo, na twebwe twabibonye tubishingira intahe yuko data wa twese yatumye umwana wiwe kuba umukiza w'isi yose. Haleluya, amen, haleluya. Umukiza w'isi yose. Waislamu tunawapenda yose. Waislamu tunawapenda. Waislamu tunawakunda. Hatupendi mkufe ndani ya dhambi zenu. Ibi nivyo tutashaka yuko tuwahisha, ariko Bujumbura tuje hano atukupoteza muda, ntabwo twaje gutakaza umwanya. Hii maneno mnasikia leo, aya mashama muko muri uyu munsi, Roho Mungu ni shahidi, Mpemu w'Imana ni chabo. Msipomwamini yule mwokozi yo mukiza mutamwiza Yesu Kristo, mtakufa na dhambi zenu, mzafira mu byaha byao. Hakuna mwokozi mwingine zaidi ya Yesu Kristo, naone mukiza w'isi. Mungu anasema ku Isaya 43:11, Isaya 43:11, anasema zaidi yangu mimi Mungu mwijere Imana yonyene, hakuna mwokozi mwingine. Mukiza ahari. Ukisoma Luka 2:10-12, Luka 2:10-12, inatuonesha mwokozi ni Kristo. Atwereka mukiza ni Yesu Kristo. Waislamu mwako katika mji huyu, Waislamu muri kino gisagara, unasikia sauti yangu leo, mwumva ijwi ryanje munsi, msikomaze mioyoni kwa migumu, nikagukoma na zibitima yanyu. Mbele ya Mungu mtu atakuwa kibinafsi, imbere y'Imana umuntu wese azagata. Hakuna mtu atakutetea siku, haunaweza kumugira haja. Baba yako atakutetea, sawa anaweza kuvugira, mama yako atakutetea, shehe mama wao anaweza kuvugira, bila kumwamini mwokozi
Yesu. atari kwizera Yesu Kristo Ole wenyine wenu. na kaga kuri mwebwe niba Yesu awabariki. Yesu Kristo abaha umugisha no kumvira. Aya, asante kwa dakika za 15. Karibu mwenyekiti. Urakoze. Aya niyo maraha bagomba kutwima. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natangaliye umutama iminota 15 atwigisha mabere nukuri mwihangane nukuri kandi turarangiza urahawe ikaze. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Mbaye wishibera oroho Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu nongera sabira amara bitobyo sakara kuri kizigenza mu ntumwa irwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Gatatu ndashimira umupastor avuye ngaha ni Amani mu mazina yiwe, sino mugayira hata nishukuru, ariko none ukuntu wagiye ndarinda kwigisha yasize gangi ibibazo by'ingenzi bitatu bingahe bitatu, ariko ndabasaba pastor vraiment muze muratuza iby'Imana nabyinzigo n'agashabu mukagabanye hama dusome ivyanditswe ukuri kuje hehe kumugaragara hagati ya Muhammad ninde umucunguzi wiki wisi siki kiba kivuga iko kivuga arahereje iminota 15 burya ngo mangende ariko nyandiko yatabiko mwarimu na Baroma 5:12 Abaroma 5. iki gitabo yatanguye cy'Abaroma ni kete Paulo yandikiye Abaroma aja gusema mu iketi cy'Abaroma yanditswe na Paulo. Mbega ibi Paulo yandikiye Abaroma 5:12 yabyanditse afite hakiri cyangwa nabwiye yarafise Paulo. Soma none rero ko bimeze bityo, ati none rero ko bimeze bityo nk'uko icyaha cyazanywe mu isi, nk'uko icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'icyaha. ati urupfu rukazanwa n'icyaha, ko urupfu rushika ku bantu bose, ngo nuko urupfu rushika ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. kuko bose bakoze iki ibyaha. Hagara kwanza gato, nimba pastor nyandiko watanze ari ukuri, kuko bose bakoze iki Ibyaha. bakoze iki ibyaha. Nimba nyandiko ari ukuri, na Yesu yarakoze cyane yakoze icyaha, kuko bavuze bose na Yesu navamwo Turabakana umuntu nawe wewe rakuze urakiramo, na Yesu yarakoze cyane yagikoze yaragikoze. yaragikoko muri bose Yesu navamwo arimwo. Imana iguhezagire kwanza, Imana iguhezagire. Ataravuga kandi mwarimu nkurikira, ataravuga ati ntawuza gucungura abantu ari umunyabyaha. Bivuze abantu bacungwa n'umugororotsi, abanavuga ko bacunguwe nande Na Yesu. tubonye kuko bose bakoze iki Icyaha. na Yesu yakoze iki Icyaha. kumbe Yesu ntiyagize iki Ntiyabacungura. kubera yakoze iki Icyaha. Imana iguhezagire Kandi urakoze cyane. muze bitaro ndambaye namugora akanyobwa akademi. Imana iguhezagire. Nikibyemeza ko na Yesu yakoze icyaha, umbize ikibyemeza Matayo 15:25 Ubutumwa bwiza kazi ndetse Matayo uko bwanditswe na Matayo wakora icyaha Yesu yakoze, mama tocungura abantu ibyaha byabo. ikigabe cya 15:25 agira ati, kuko nawe yari umunyabyaha mu banyabyaha. Soma amushikiriye aramupfukamira, ndiyo ati nabarase mugenzi. uyu n'umugore yaje imbere ya Yesu arataka ati nabarase mugenzi. Yesu yishura umugore ngwiki Aramwishyura ati, si byiza kwabira umutsima w'abana ukawuterera utumbwa. Yesu abwira umugore yaje gusaba igihe ubufasha kwa Yesu, amubwira ati si byiza kwabira umutsima w'abana ukawuterera utumbwa. Aba bana bavugwa ni ihanga rya Isirayeli, wo muryango w'abacura bagize iki batakaye. Bajya Yesu yatumwa kwe no Yesu yiswe abana, bivuze utari umunyisirayeli imbere ya Yesu nagaki nakabwa, apana imbwa, akabwa karasuzugurutse ngira nikajyana magufa karazingamye, akabwa
utubwa bivuze mwarimu nakebye abarundi nujya mu pastor no kari umurundi ikunyigisho za Yesu n'amacakubiri ya Yesu turuduki utubwa nujya pastor nagaki akabwa kumbugo yande ya Yesu uyo ni Yesu yisabandika iki utubwa niyo matocunguriki abantu bisi yose Imana iguhezagire jameni soya duze nga soya duza jenge nuko yagenda mukosori acharavuga ati Muhammad Mambo atoza gucungura isi yashase kumucafuza yuko n'agaciro afise umuntu umuntu yapfaye ibyaha kamaze Qur'ani yazanye urusaku rwo kumunwa nayo ariko yatanze yuko Muhammad yapfaye iki ibyaha tafsiri ya Sheba 1:48 maelezo Qur'ani inasema Mwenyezi Mungu akasema atuwe umurani w'isi tunavuga hakika sisi tumeisha kupa kushinda kuliko dhahiri ewe Muhammad ati mubyukuri Muhammad twebwe n'igabika rya Muhammad twaraguhaye itsinzi kandi itsinzi igaragara Muhammadur Rasulullah walladhina mahu ashidar ala al-kuffar endelea ushindi mkubwa unaonekana wazi kwa itsinzi kandi yo tsinzi iragaragara murayibona namwe ngaha kwa haki kugira ngo ukuri kuyishinda batiri ukuri gutsinde kinyoma kweli kuisha kushinda uongo kama ukuri gutsinde kinyoma endelea ili Mwenyezi Mungu akufirie yaliyotangulia pastor mbize kugira ngo umuremyi wawe Allah umuremyi wawe Imana iguharire igufutire bya wakoze mu bwa buzima utaraba intumwa y'iki y'Imana tibijya bya Imana yarafuse nibigiriki nibizaza nyuma soma katika hesabika kwa mwenye cheo kama chako ati nibya uzokora mu nyuma byose Imana izogiriki izofuta kuri nyanyicubahiro n'icwaro ufise wewe nde Muhammadi Imana iguhezagire cyane Imana igiriki imuhezagire atavuga ati Muhammad yarapfuye ari ikibazo gihari ugufa sicyo kibazo mbega ino munsi Mose yahawe amategeko 10 kandi no munsi tuyagenderako yarapfuye yarapfuye nje kujya tabyaraza wewe yarapfuye Dawidi yarapfuye Abraham yarapfuye Yohana yarapfuye mbega ko bapfuye aba bafise ubwahe bugorotsi nicaye cyubahiro Bibiliya guharura 2:3 2:3 guharura soma 2:3 guharura namaze kwazingurura nyarutsa maze guharura umukungugu aribo ba Yakobo nyarutsa cyangwa harura nikigira cy'Abisirayeli ndiyo icoma ngazokwipfira nk'uko abagororotsi bapfa ndasubira mw'icoma ngazogira iki icoma ngazokwipfira nk'uko abagororotsi bapfa kumbe Muhammad yarapfuye n'umuki umugororotsi Mose yarapfuye n'umuki umugororotsi yarapfuye n'umuki umugororotsi Abrahamu yarapfuye n'umuki umugororotsi Imana iguhezagire wakoze cyane guhezagiresha itani maana yake murikira hano mwarimu naam murikira hano naam mbega hagati ya Yesu na Muhammad ninde mucunguzi w'isi Yesu n'umucunguzi kwihanga rya Isirayeli kunama zazimiye nimba mwisha mwacunguwe na Yesu muraza kumarira mbega muri nama tange muri abantu tugira gatari binakaragi nyine Matayo butumwa bwiza ndiyo kanisa na Matayo tangamuka ikigabane cya 15 kanaragira hati Yesu arabishura ati ndiyo sinatumwe ku bandi atari ku ntama zazimiye inzu ya Isirayeli Yesu yatumwe ku ntama zazimiye inzu ya Isirayeli bavuze Isirayeli niba abahungu 12 babitagwa nande na Yakobo ku bagore bangahe bane nibo Yesu yagize iki yatumwe ku atara niba 12 na 2 nizimwe 12 atazeza gasopo nizize zifate iyindi nzira
nzira kiretse ya nzira zo mwihanga ryande rya Isirayeli. Matayo 10:3. Matayo 10 gatatu gatanu kwa mwana wa Yesu. Aba 12 Yesu arabatuma. Aba 12 Yesu arabatuma. Babarira ati nimuze mujane Isirayeli cyangwa n'amahanga. Ati nimuze mujane mu nzira mu banyamahanga mu Burundi mu Rwanda n'ahandi. Cyangwa bisagara by'Abasamariya. Iyo ariko muce mu ntama zatsimiye zo mu muryango wa Isirayeli. Niba bama mu gisagara kimwe muta mu kindi muhungire mu kindi. hagarara kwanza gato. Yesu acabwa 12 na zibiri arazituma zize kwigisha mu namaze zazime y'inzu yande ya Isirayeli. Azeza kondisho nimumfate iyindi nzira atari hanga ya Isirayeli. Yesu bivuze yabaye intumwa ku nzu 12. Bivuze cyo cya Yesu ni nyumba 12. Yesu nyumba 12 apana sekiteri. Nyumba 12. Inzu kiratingaye atibiri nyumba 12 Yesu. Mbega Muhammad nayo gute wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aya sinisoma ngwina rimwe jako narutsa ibiri na rimwe cyane ni Qur'an. Narutsa twaye Muhammad nawe Yesu nyumba 12 Muhammad turabibyiwe nawe na mkatene na muda itare inavuga iti twakurungitse wa Muhammad abaje Muhammad ati wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ni twakurungitse Muhammad kireseko baimwe kubiramwa byose ubaimwe kubiramwa byose kandi kwisi yose Muhammad nubwo bajya bamwanga yaratumye kuri bande kuri abonyi kubera nibire yarabatumye ko kugenga abigisha menye Imana imwe rutende. Mbega mwarimu hagati ya nyumba 12 na kizigenza tumwe kwisi yose umbarinda rutubunde umpa president wo munganya na nyumba ko umbarinde kuraba rero nyumba kumasumbande aba president kuba bisubwenge barazi ko nyumba badasumbande president barabikuba gisakira ariko baduza connection za limited apana yaduza connection za smart koko yarugaho. Mbega mwarimu Yesu amaze kuba nyumba 12 yacirigera guteke kwihanga rya Isirayeli. 5:3 byakozwe n'intumwa Nyarutsa 5:3 byakozwe n'intumwa Nyarutsa yikuragenda yamaze kuhazingurura muri kiti na rimwe haragira ati uyo Imana yaramushize hejuru Imana yamushize hejuru n'ukuboko kwayo kw'iburyo wabe umukuru n'umukiza kugira ngo Yesu abe umukuru n'umukiza kuri bande bahe Abisirayeli kwihana ngo ahe abanyisirayeli kwihana ibyaha no kuhari kw'ibyaha kuri bande kubanyisirayeli. None mwarimu abiko bishamara Barundi bariko barajya dunyuri kandi atabanyisirayeli. Hari abantu bakuja kujya dunyuri n'abakuja dunyuri mwebwe Barundi muri kurinde Muhammad ahubwo niba abanyisirayeli mukayatungaza kwiza razatu oya ndababwira abanyekaranga muntu turebe abanyisirayeli kwi tuzekura bico gihugu kubera abanyisirayeli mwarimu barafise ibaranga bajya abanyisirayeli bacise ibigume baravumwe. Abanyima abanyisirayeli baraza kutubwira ni bivume cyangwa si bivume trikweleza abanyisirayeli baravumwe soba Yosuwa Nyarutsa Yosuwa kangahe 3 namaze kwazingurura haja muri 2 Nyarutsa 12 haragira hati icyo nicyo gitumye Abisirayeli badashobora guhagarara imbere y'abansi babo bakabinjika ibitugu kuko imbere yabo uko bahindutse ibivume abanyisirayeli bahindutse ibivume. Abanani batubyimura abanyisirayeli baratubwira muri bivume cyangwa ni muri bivume. Tuje dusuzuma rero ibivume bizoja mu ijuru cyangwa mu muriro. Burya kari nyuma karaji burya mutazaraga amapara yanyu muze muranyagize ibintu igeze vuga muduye kubyo navuze ukora abakunze kubwo wivugiye iteke bashabwiye ikijumba byaro n'ibyavuga. Abanyisirayeli bahindutse ibivume aho ni mu gihe cy'abasi mu gihe cya Yesu baragaririza Yesu Muhammad amaze
harimo abatumwako. Niyo mpamvu ino munsi mwihanga rya Isirayeli izina Yesu naniryo bazi. Ariko uvuze Muhammad ati Muhammadu sallallahu alayhi wasallam niyo ntumwa y'Imana bafi. Salamu alaykum. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aya, asante, tusaidie microphone. Tunashukuru kwa mada mbili zote zina dakika 15 zimekwisha. Tunarudi kwa dakika 10 yarangiye kuri bose, hanyuma hasigaye umwanya 10. Aya, tunakaribisha ngambo ya Wakristo. Karibu mwalimu. Nyigisha murandi kwa Wakristo moza, karibu kwa dakika zako 10. Minota yawe 10 turayikweguriye. Asante, nashukuru sana. Murakoze cyane Kwa masomo ya leo jinsi inavyokwenda. Ku kigo kiri umunsi ujye ko kiragenda. Iko inaenda vizuri sana. Kandi biko biragenda neza. Na kila mtu iko nasema kutokana na kuelewa kwake. Bivanye no gutahura kwa umuntu wese ko ari bivuga. Umesema habari za Mwokozi. Twavuze kubijanye n'umukiza. Labda Mwokozi hajulikani ni nani. Kumbura umukiza na utuzi wariwe. Mwokozi ni mtu ambaye anamuokoa mtu katika hatari. Umukiza ni ukiza umuntu ari mukaga. Sasa tunaposema Mwokozi, iyo tuvuze umukiza hatusemi mfu wese. Nabwo tuvuga abapfu nabwo basho gukiza umuntu. Hivi hapa kitokea hatari. Ngubo akaga kabanga isangaye. Kisha eti patakuja mufu ndo atatuokoa. Ubu tovyura wagasora kaza kudukiza. Haiwezekani. Nigikunda. Watatuokoa ni aliyekuwa uza kudukiza n'umuntu ari muzima. Na ndio maana mwalimu wangu alisema Muhammad amekufa, atawaokoaje yeye mwenyewe? Ati Muhammad niyo bumukiza kukubwo none yarapfuye yokiza gutabagiye bango na rumupfu. Na tunasema Yesu ni Mwokozi kwa sababu tugame ko Yesu ari umukiza umucunguzi kubera alikufa, yarapfuye, kisha siku ya 3 maze atsinda urupfu, akapaa mbinguni. Ku munsi wa 3 atugwa mu ijuru. Yuko mbinguni. N'ubu ni muzima mu ijuru. Baba mwego moja kwa moja. Yes. Alisema leo Warumi 5:12. Yavuze Abaroma 3:12. Akasema 5:12. Akasema Yesu ni mwenye dhambi. Akati Yesu ni munyabyaha. Yesu ni mwenye dhambi, lakini hajaonesha dhambi ya Yesu. Kandi achavuga ati niyegaye cyane siko havuga. Siko havuga. Asome kwanza. Avuga ni ndio bose bakoze ibyaha. Ati bose bakoze ibyaha. Nibashikiriza kw'Imana. Sawa. Bandanya kwanza hapo. Bose dutinanishirizwa n'ubuntu bwayo yonyene. Hapa Biblia inasema bose. Biblia itatingo bose. Iko naongea kuanzia kwa Adamu. Iva kuva kuri Adamu. Kuanzia kwa Adamu. Kuva kuri Adamu. Mpaka kufikia wakati ule Yesu alipokuja. Kushika Yesu aza. Hakuna mtu angeliweza kujikomboa. Na numa yashobora kwikiza. Kwa maana Biblia inasema wote wametenda dhambi. Niyo bati ngo bose bakoze ibyaha. Kama Yesu alitenda dhambi, niba Yesu alikoze icyaha, cyo ulete hiyo dhambi. Zaricho cyaha kuko haravuga ni batsindanishizwa n'ubuntu bwayo. Sawa. Ibahereye ubusa. Kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Kubwo kuboneka muri Kristo Yesu. Hakuna mahali pengine. Mahali gucungurwa kumunyabyaha atari muri Yesu Kristo. Sababu umewadanganya miaka na miaka. Muzamwana Abayisraeli miaka n'imyaka. Wokovu uko ndani ya Yesu. Kristo na handi kaboneka atari muri Yesu gusa. Kila ambaye iko ndani ya kaburi leo, uwafuye ari muumva, iko anangoja ni parapanda. Arindiriye urubanza kuchika kurubanza, anangoja hukumu, arinde kuchika kurubanza wala uzima. Chaura rongo bugingo. Atakaye nifanye vyovyote, yani utuchimaza. Ni umoja, ni umagusa. Ni Yesu. Ni Yesu Kristo. Muhammad si ataburungu. Muhammad si chochote. Imeoza. Haruna mtumaini mtu ambaye amekufa. Umumwirwa Muhammad umuntu yapfuye abari. Ataokoa nini mufu? Mufu yoza bakizibiki. Sio ni kitu. Simoni cho mumye kuri uyo mupfu. Baba. Yego. Moja kwa moja. Yego. Niende kwenye Waebrania kwanza. Abahebrayo.
yeye ametoa katika ile Mathayo 15:20 Mathayo 15:25. Ambaye ametoa. Twende kwenye Waebrania pale. Au acha kwanza Waebrania. Nenda kwenye Qur'ani 19:19. Qur'ani 19:19. Sawa. Aravuga agasubira. Ndio. Aravuga ni basi malaika hakika akasema hakika mimi ni mjumbe wa Mola wako. Ati je ni intumwa itumwa n'Imana yawe kugira ngo ndagweze umwana mweranda. ama mukanya Yesu ni mwenye dhambi ariko abavuze ko Yesu ari umunyabyaha. Qur'ani ikamweza. Qur'ani vyati malaika yavuze ko Yesu azaba ari umweranda. Sasa watu ni kama wamechanganyikiwa. None tuze hagati yabo na Qur'ani kivuga ukuri ni kihe? Kama mko na bene mtafute, lakini kwa Yesu kabisa. Mimba ryo murondera handi Qur'ani yemeza ko Yesu ari umweranda. Ibyo byaha yabikoreye. Akatoa hiyo Hesabu 23:10. Atangura guharura 23:10. Lakini ndio Qur'ani 47 de yake nionyeshe kama Muhammad yeye ni mwenye dhambi. Qur'ani 47:19. 48 de na 47:19. 48 kabiri. Na 47:19 pote tasoma. Turasoma hose. Sawa. 48 kabiri aravuga agasubira. Muhammad aravuga ni ili Mwenyezi Mungu akusamee makosa yako uliyotangulia na yanayokuja na kutimiza neema zake na kuongoa katika njia iliyonyooka. Ili Mwenyezi Mungu amsamee Muhammad. Wewe Muhammad kugira ngo imani kwa lili vyaha vyao. Kuna vitu atafanya. Alijui turasabwa. Hivi vitu tutabisema nyuma. Ibintu asabwa niye yabikoze. Nasema dhambi ya Muhammad ile lituma Mungu anasema wewe Muhammad hiyo dhambi yako kusudi nisamee. Leo yabwiwe ngahati kuko yari yakoze icyaha imani ngati kugira ngo ndagwarire icyaha cyawe cy'ubuhaka. Ni ngombwa ukora ibintu ariko navyo yakoze. Alifanya nini? Twende kwenye kitabu cha Wakeze Mtume 46:11 tuoneshe dhambi ambayo Mwenyezi Mungu alisema Muhammad hautasamehewa. Turabera ni icyaha baki Muhammad yari yakoze ubwenge ibari bwati sinaguharira kile tukoze ibyo. Muhammad yarakosheje. Yavuga ni sawa. Imyaka y'umugore Aisha, miaka ya mwanamke Aisha. Muhammad yarongoye umwana w'imyaka 9 amugira umugore wiwe. Alioa mtoto wa miaka 9. Imyaka 9. Alifanya violence. Akora icyita violence. Mariage bigeni kwani tungempatia miaka 20. Nikitaka kurongora kana kimyaka 9. Iyabanga mu Burundi mu mimba no yarukira. Hicho kitabu kinasema ule mtoto alimharibu hakuzaa. Iki kitabu kibana kuri kimwe kivuga ati kubwo kurongora uyo mwana yafuye atabyaye kuko yamwononye igitereko. Hiyo ndio dhambi Mungu alimwambia wewe Muhammad, hii dhambi ulifanya hautasamehewa. Muhammad bana ati ewe Muhammad nabugiye guharigwa niki kintu wakoze cyo korona igitereko cy'uyu Aisha umwana w'imyaka 9. Ile 47:19 niyo mpamvu 19. Muhammad ni mwaribifu. Muhammad nashobora kuba umucunguzi kuko yari umwononyi, aliharibisha. Kandi yavuga ni menya yuko atawuda kyo gusenga by'ukurikira Imana. Ndio ewe Muhammad sawa, saba imbabazi ku byaha byawe. Ati wewe Muhammad omba magufira kwa Mungu wako. Ewe Muhammad saba imbabazi ku byaha byawe. Sawa. Usabe imbabazi n'ibyaha by'Abayisilamu b'abagabo. Ndio. Usabe imbabazi n'ibyaha by'Abayisilamu b'abagore. Sawa. Kuko cyo uhoraho imbabazi n'ibyo byabakora Mungu hata wasamehe. Mweya n'abandi nabo bazogenda. Mwenye wazambi, wanawake wenu wenye madhambi, abagore banyu abanyabyaha, Mungu hata wasamehe. Abanyabyaha kandi mwabitahuye Imana nizobaharira. Kama mnataka kusamehewa, niba mushaka guharirwa, kwa Yesu, nimuze kuri Yesu apate kuwasamehe, abashe kuharira. Kingine kitu alisema hapa kwenye hii Mathayo 13. Ingine yavuze nga muri Mathayo akasema eti Yesu alikuja kuokoa Waisraeli. Eti alisema twetula utubwa. Ngo Yesu yavuze ati ngo abatara b'Israeli ngo nutubwa ngo yaratukanye ngo nico cyaci. Hiyo sio dhambi. Kweli wakati hatujaamini
Biblia inasema tulikuwa wafu, kuna wafu. Biblia inati utizeye wese ameze nk'umupfu. Alikuwa kama mfu. Ameze nk'umupfu. Na tulikuwa mbwa. Mbwa ni kitu ambacho hakina samani. Imbwa ni kitu atachokimaza hata kama rogafite. Kuwa na Mungu. Iyo umuntu atakizo atarakira ubugingo ameze nk'umupfu ni imbwa. Hata leo wewe kama hujamwamini Yesu, Biblia inakuita uko mbwa. N'uyu umuntu wese atarizera mumvuga Biblia gereranywa n'imbwa n'ingurube. Yaani hivi leo Biblia inakuona wewe uko ndo uko mbwa. Ubura Biblia inakuona uko wewe wese utendera kwa Mwami Yesu. Yesu anakuchukuzi wao. Lakini sasa Yesu Bwana tuzungumzie pale 10. Unasemaje? Ngo yache kuchukua Israeli gusa. Uliishia kwa Waisraeli. Yesu anavuga ati kandi fisi zindi nama. Sawa. Zitazo muri rugo. Okay. Nazo nyene. Zinakuya kuza zijipele ngazirongora. Tena bana tena Israeli. Hakuna shida, nitarudie. Asante mwalimu kwa dakika zako 10. Kwa hiyo tusaidie mikrofoni. Namba nyingine. Karibu mwenyekiti, dakika 10. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nibaze yuko ngo batarakira Yesu Kristo ko ari imbwa, ibyo nibaze ko atawe yabisomye. Aho ndibaza si commentaire mvuze ibyavutse. Ni ibyavuze ku munwa ntawe yabisomye. Cyo nibaze ko nemerewe kubivuga. Ntemerewe kubivuga naho mubimbwira. Aho ni sawa. Nta hantu handitse yuko utakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ari imbwa. Aho nibaza yuko ari radio munwa volume matwi. Iyo rero ikora ngaha ni nyandiko zisobanura izindi nyandiko. Ntugaruke ngaha kuzana umuntu, zana amajambo dusome. Wahawe ikaze. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jenda abandi ibintu biriko biragenda neza. Naam. Naho mbona bamwe barakaye izindi byabarakaje. Yego basha. Ariko bihangane nyeri jambo ry'Imana cyangwa cya Yesu n'inkota. Kugira ababaza ujya mu gitondo ukubitwa inyandiko ntiwoza kumara n'umwanya uri muzima. Basha. Utagira ukwihangana. Wihangane niko bimeze. Atari kwi. Ire nivuga butumwa nta ntambara irimo. Oya. Urabona ko mu mutuzo bimeze neza. Ni ibintu tuba dushaka. Araje aravuze ati Yesu nta cyaha yakoze. Siko yavuze? Icyo gituma Yesu ari umucunguzi kuko Yesu nta cyaha yakoze. Matayo 23:17. Matayo 23:17 yumva icyambere ko cyagenze. Nyarutsa. 23:10 garagira ati yego Yesu bwiwe yaravuze ati mwabipfumwe. Yesu bwiwe yaravuze ati mwabipfuni mu myimwe. Reka nanjye ndababwira mwabipfuni mu myimwe abo muraryoherwa. Hana mwo kwishima. Umubwiye umuntu ngo wagipfuwe n'impumyi ni icyaha sita. Ni icyaha. Mugabo bivuzwe na Yesu nta ngorane. Akwa Yesu we nta kosa. Mwabipfuni mu myimwe. Ngo kubera Yesu nta kibazo. Mugabo yaza kuba cyane ngo wagipfuwe nuko twiruka. Kubera ari gitu si. Mugabo igeze kwa Yesu kibavyiranda. Anagona mbere kwinga bwabo bagabo ni yakingene zigenda. Uri wese wati wagipfuwe ni sawa. Sasa mwarimu nicyo gituma na Yesu Yesu nta muntu azorokora ku munsi w'imperuka ahubwo nawe azocirwa urubanza. Azocirwa urubanza gute? Abikorino ba mbere 15:8. Abakorino ba mbere 15:8. Nawe rucibwe rwokere. Aravuga ngo iki? Haragira hati ariko niyamara gushikirizwa inganji ya byose niho n'umwana ubwiwe, niho na Yesu ubwiwe azoganzwa. Icyo gihe ku munsi w'imperuka azoba ari karaganzwa nawe abatwa. Azoganzwa yagize gute? Niyamuhaye inganji. Matayo 5:2. Matayo 5:2 mu njiri ntagatifu ya Yesu akujana nawe azoba ari mu yabira 5:2 hagira ngo iki? ariko jewe Yesu nababwira yuko umuntu wese azorakira mugenzi we. None ko nawe uvuze ngo wagipfuwe we ntiyararatse azobashikira bajya ntibari baratse. Uwo murengo azorakira mugenzi we azogenda gute? Azobashikira no gutsindwa n'urubanza. Burya mwe niko batsinze kera baravye n'ingene mwirutse. Ubu mwe niko bamaze kuba mu muriro. Uzotuka
mugenzi we ngo wakijujuwe Yesu ngo mwabijuju mwabipfumwe ku meza bizogenda gute so bashikiwe no gucirwa kwiteka kumbe muracirwa kwiteka ku musi w'imperuka na Yesu arimwo kuko abantu ngo nibipfu n'ibicucu umva kabirya uzamutuka ati wagipfugwe nkuko Yesu yabwiye abantu ngo mwabipfumwe azabashikiwe no gutabwa mu muriro wa Gehinomu nyuma azabashikiwe no gutabwa mu muriro wa Gehinomu birasigwa Yesu ari wa mbere mu muriro kumvuga abapasitori kumvuga yanyira bibereye acaravuga ati Muhammad ngo yararongoye ngo arayisha ngo afise imyaka ingahe bikera kugira nanje mbona ko Muhammad yakoze ikosa yavuze yararongoye yavuze ngo yasambaye yashoboka ko yanamukomoye yararongoye nimba yararongoye uze kumenya inyandiko muri Bibiliya kugira ngo dushire cyakuntu wa Imana Muhammad uno munsi ku bwa Bibiliya umuntu arongora ufise imyaka ingahe kugira tubone ikosa Bunzani bya leta aturi mu by'Imana turi mu by'Imana kuko tubaga abayisilamu turazi yuko umwigeme agiye mu butinyanka nta by'imyaka byaraga ke babona agiye mu butinyanka harageze imyaka iwe ntiwiharuye tubwira rero Imana yababwiye murongo abafise imyaka ingahe Imana iyo uteye icyamwe reka naguha akarorero inkoko z'ikizungu barazirya zimaze ukwezi kumwe hari na za zindi z'ikirundi itamaze nk'umwaka utufiriye mugabe z'ikirundi zirazikora ni asiri yazo iz'ikizungu nazo ni proje ubaza kuzana imyaka ya proje muri ino myaka tugezemo imwe mu mara imyaka 40 mwabaye abatse nka jewe hano ugakiza kuriganisha n'ibyo ku ntumwa y'Imana Muhammad aho cyabona ko mu mutwe ibintu byaracanganye acaragira mwarimu ngo Yesu ngo numucunguzi ngo yaje gucungura abantu ngo niwocungura abantu ngo warapfuye gutegeza gucungura abantu ngo uriho siko yavuze reka nibarize Imana yo yiza abacungura ngene bameze Mana hari abacunguzi cyane n'ibyifuzo bya mwarimu avuye aha ine ni 9 Zaburi ine ni 9 igitabo cya Zaburi yego namaze no kuhatsingurura haragira hati nta n'umwe ashobora gucungura mugenzi we na gatoya abasoma Bibiliya cyane n'icyo kubika mu nzu gusa bayitwaramo kwa nk'igipimo gipima umuriro wa ngo nta muntu n'umwe ashobora gucungura mugenzi we na gatoya yego cyane guha Imana incungu yiwe cyane guha Imana incungu yiwe urumva ku Mana nta ncungu iba nimba warasamba nizokwitwa inyundo kubera wewe nimba warivye ni wewe nimba uri mubeshi uzobazwa wewe bagucungura wingura benshi usambana ngo neza azoza kuncungura iyi ni ngorane acaravuga ati Yesu Korani ivuga ko Yesu ari mwera asoma 19 Korani 19 asoma iyo nyandiko aziga iminota ni myinshi ahubwo ntunabakunda 19 Korani 19 Korani yego turamaze kuhazingurura haragira hati agira ngo umumarayika Gaburiyeli yishura Mariya ati Mariya ati jewe natumwe na Nyenimpuhwe kugira ngo ndakubwire inkuru y'ingabirano y'iki y'umwana w'umuhungu w'umweranda ngeza ngaho iyo nyandiko ga yemwe ko ari karanye intumwa y'Imana Muhammad kwa ndakimaze byagenze gutuvuge ko Yesu ari mweranda usoma inyandiko nyene ya Muhammad ya Korani 19 ando pinga Muhammad ugatuka ngo Yesu ni mweranda kuri amajambo y'antumwe nyene kuracafuza aba bantu ubona bameze bitaba yataye ubona mu mutwe nyine bimeze bite wowe ukunda umuntu itavuze ucongera umutuki ariko ku bwa Bibiliya yanyu itahawe n'umwa y'Imana y'ukuri umviriza inyana mwise Yesu Galatiya 3:13 Galatiya 3:13 eko gitabo cy'abagalatiya b'ibicungu nyarutsa haragira hati ngwiki Kristo yaducunguye umupfumo w'ibyagezwe mwiyumvire mu byagezwe by'Imana n'umupfumo ni ngorane yacitse ikivume ku bwacu ngo Yesu ni giki ngo ni ikivume ku bw'abaki ku bwabo ngo Yesu ni giki ngo ni ikivume ibivume bicyahe mu muriro birasigura ko imana Kristo bose barakoze ibyaha hari ikivume cyavumwe cyitwa Yesu gitakirikora ibyo byaha
acacika ikivume kuko yikoreye ibyaha byose by'abakristo. None umuntu yikoreye ibyaha atumbera mu ijuru cyangwa atumbera mu muriro? aca mu muriro kuko handitswe ngo aza abapfumwe umuntu wese amanitswe ku giti. Kubera yikoreye ibyaha rero by'abakristo mukamwita ikivume, uwo ntazojana ibyaha mu ijuru, ibyaha bica hehe? Mu muriro. Ku bwenge bw'abakirisi haca haraza ya ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya yindi yatumwa ku isi yose ati Yesu n'umweranda, kandi Yesu n'umweranda niko Korani yavuze. Nicyo gituma Korani kitubwira gutya 3:3 Korani, fanya haraka 3 nyarutsa. Naam, 3:3 aragira hati yego mu by'ukuri uhoraho yatoranije Adamu 3:1 ewe Muhammadi vuga uti. Reka yati Muhammad yaravuga uti kizigenza wa undi nyene yakuvugira ko Yesu ari mweranda, wa undi utsoza imwe na wewe nakuri nimwabakaka mukunda Imana, namwe mwabakirisa umwe mw'abavyukuri mukunda Imana, nimukurikire intumwa Muhammadi, nimuze mukurikire intumwa y'Imana Muhammadi. maze uhoraho umaze gukurikira intumwa y'Imana Muhammadi, uhoraho azobakunda, uhoraho aca bakunda, kandi azobabarira ibyaha byanyu, azoca babarira n'ibyo byaha byanyu. Uwo ninde? Muhammadi. kuko uhoraho niwe nyene ikigongo nyene impuhwe. Yegerezaho Muhammadi, twebwe ukimukurikira gusa ufite ibyaha nitude ngo awere ngo dupfira ku musaraba. Ikiziga kiracungura umuntu, umuzimu kukazuka ariko dutura umuzimu, kandi akagira ngo Yesu yarazutse, none ututse witwiki ubu musenga umuzimu. Ibi si bibazo mufise, ibi mu rwego yarabacugu mwariye n'inyama mubona amaraso ku musaraba isigaye agakangara gusa, ni ibibazo gusa. Ari nacyo gituma intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, Korani 9:3 twirire mu nkeye, Korani 9:3 aho ubona barakara bavuga barakarishwa n'iki? haragira hati hagira mwiki Imana nyeranda yarungikanye intumwa yiwe Muhammadi, iyo yarungikanye intumwa yiwe Muhammadi ubugororotsi. Icyambere Muhammadi yazanye ubugororotsi. Korani ni dini ry'ukuri ry'Ubwisilamu, Korani hamwe n'idini ry'ukuri ry'Ubwisilamu, kugira ngo arirutishe ayandi madini ngirwamadini zose. nyarutsa naho ababangikanyamana bizobashavuza. wabonye nyene barakaye muracameneka, Mana we muze muturike atari ubise nene yuko